Takže čau, já jsem Sidy a je to moje kamarádka Míša. Čaute. A dneska chceme natočiť Ching Chong. Táto hra je o tom, že napríklad ja poviem Ching Chong 1 a keď budem mať 1, tak dávam dozadu a keď budú 2, no tak asi neviem to vysvetliť. A podľa mňa každý ju pozná, takže ideme na to. Takže, tak palce. Takže, začínám. A začínaš ty? No mi to jedno. Môžeš ty. OK, takže Ching Chong 1. Ching Chong 2. Ching Chong 2. Yes! 1-0. Ideš ty prvý. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Yes! Ching Chong 2. Ching Chong 1. Ching Chong 2. Čemu si nedal obidve Ja palce? som sa, že ty. Ching Chong 1. Ching Chong 3. Ching Chong 0. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Ching Chong 1. Nie! To není fér, si podvázala. A to je hra povedalo ty. To je povedalo ty. Ching Chong 1. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Nie! Ching Chong 2. Wow. Takže Ching Chong 1. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Ching Chong 2. Ching Chong 3. Yes, hráme do 3. Mně už chýbá iba jeden bod. A Do my 3 tiež. alebo do 5? Do 5. OK. Takže 2. Ching Chong 2. Ching Chong 4. Oh, yes. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Ching Chong 0. Ještě bulmačky. Asi. Ching Chong 1. Ching Chong 0. Ching Chong 2. Yes. 3, 2. Yes. Ching Chong 1. Ching Chong 0. Ching Chong 4. Ching Chong 2. Ching Chong 3. 4 1. 4, 2. No. Ching Chong 1. Ching Chong 2. Ching Chong 0. Aha. Ching Chong 2. Jak proč si má jeden palec? Ching Chong 3. Ching Chong 2. Ching Chong 3. Ching Chong 1. Ching Chong 2. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Ching Chong 0. Ching Chong 1. Ching Chong 2. 3 4. Som bližšie. Ching Chong. Aha. Yes. Ching Chong 1. Ching Chong. Já Dva. pozvíhám spíš. Ching Chong 1. Ching Chong 2. 4 4. Nepoď. Poslal jako, když to bylo. Ching Chong 2. Ching Chong 4. Yes! Ching Chong 3. Napínáme. Ching Chong 2.
Blahoželám. Vítěz 0. epizody. Hry Činčok. No takže to by bylo asi z toho videa všetko. Takže lajkujte, komentujte a hlavne nezabudnite dať odber. Takže u ďalšieho videa zatiaľ. Ahoj!